kore no mogoko kwani umusani. Onye kore no mogoko kwani umusani. Onye kore no mogoko robo sio koro kya. Onye kore no mogoko kwani umusani. Moya kabisa. Toko na romo genyo goto mogoko kegima mambire ndenga itoko rusia bande tukaruisikira. Mbia mona batengere bitu bandizi TV ande onse smore karibu sana somoro byo yonde oito twato mogenyo itoga. Nchino rio kawaida umwana moko weta matem cigarette ose agafegi no ande no yo nintonya musi no mogeni lakini ngonya haramure komo manyarere sencha yo wikirana. Tima itisko gari na ki quarantine abairire mono abaswati chinyaruka. Tima itose kwa manyira mangana magia, tima itose kwa rodre bintu tamaete. Yani tima inche sofa nyamusi ngote incha ndegete. Igona chewe quarantine muane. So muanchione. Lakini bono bintu mbikari ko mirabuna na taete bono tinduko nyara koboro rokira chinsa kogera tima itikoruga nende gata itemurugere bono na chandikire tima iti nango kora tima iti ningogo nsomi na inkati inko chikogera bakaite na nyorjo corona ne isabu mono bono nankali tauni bai tima iti na ralikuwa iteire se quarantine sofa korengana nenche na mangi na nyarire gwetera na mangi na nyarire kora abande munanche bagwetera iskogari igente gitanga ni bono mete obugumo bukoro mesike komenya yebweka bwabera obokomu mono abange baitomba batunarete ngabono kimenya tenche kweka tingwakira nyareba antumire cyobosi nyareba antumire cyetuki nyareba koreki ano kwanyara nyareba oyokero kendi no muntu bwate family yae bono chinga kechuro cia abasacha bonse bibanyare koira nasaba kungu bawo bari banyare tokora chinyangi bono ntumuna abaiseke konyetanyi omiri bono ntokunyara kumenya nditweka bono ichini chinga kichingia tokunyara konyora tunyara koerengere tumanye ngaki it's high time tokwete konyora umusachura uraba munente tunyara gukora uamuzi buri obora tunyara kuriya abanje baito bono korengana nenchi nanyari toko bango deciding abono singi cyo kumango chikongongera bole umete gukore budget wakane rent ine badem and bono munigasi era bono tingo nyara kala nambia nyende mbere no mwanchi orione itwancha inire ndiko kumumba ugatige nyomba yawe gosoka nganye bito bya ucheso mwanchi boni nyomba era nabikura aba tukwe government njate bana bono batukeri chirent karati landlord usi chirent chake ibono kusemba kwa nikibatakeri arali ngonete ngani akora alisito kora kadiko tegera matangazo yabona kusikwa inkondo tebnira okwanira ndo yabo matenga bone serikali ngakwan but working for the next 3 months 90 days gose bapunguze rent moyuane ne lakini kolengana ne ile landlord yane nto iwana na chapunguze bono ngaratari achate yotigantike bintu nando mwakone kabwate bintu uranja nani mukiye binde it's an expenses stay bono karorangani ya kabisa kero landlord yego tegera boli yibunga na kurengana bune biashara binde bigo feli na yali square kurusi ya feli o understand o cut kidogo wasio tikabuna bande kwa tumira marugo which tenants tiabonga you don't pay bese yutumeka kwenye raenda agiro wote kuraye lakini mwana abantu buna antivirus na kutawe sampuli ya antivirus ana antivirus yo tagi antivirus ngokwana aba akabanka antivirus bagambeire n'abana ba quarantine tababege tsambamba sana bakari boitua bakari gukura nyomba bo besana ngagira tinabuma baba kongere lakini rende nabotogotema gukwana na muga antivirus rende anyara kubugo chenchomete chinga kibuneti awente koro kyo musacha yo bwanchani amotriti biya yani amotriti nelord norochi wana ka kumutriti gono niti noro wasaka korisi kota kunyara wasoka nande yani amoro kinga nene no mokungu nari na isaime nandi na chore togo chore kuruku mo basa komeka abasacha baso ko regret na haki yengi kyarete nganyoma no nere one chine chinga kichito kwente wanchana na gure ringana riya sana abaswati bali tonyomire bali tanyomire nenga kienene yokoro kyomugako obuya bwoko beranka
tiga gukora umugako warengerera indika quarantine yekoera ngende sinagachire gaigana ata kubekerera omotugoka tiga tobarende buya tora kyo wanchani bakaririo umugaka kago chagosoka igaigwete kangoira ndire nyomba ro kibo wanchani boria rukwaro kibo enga kiyega ono tiga titoro kinga no kora kende gyans kuikora girobu na rugire ya oniga ekore umuya kosekabo umuya literally kabo umuya siko mugako mwanche moi reason yogo chikotaka kuira na nyomba liri basokero maite enchembili veti korone teri kwenda and itaisha na freedom itarudi kero montacha ka cooperate na rende mkosoka bari go chikomera nabasani give them a reason kokobeko priority tiba chikonya goteba tiganche na umera basani bane at least wananituliza kidogo kubwanka gari ni stress riuma na ryoka nainde tigabono abaswati basomi kuruga nenga kioma itoko na kwenda gutara no inte bona nenga kingwe somi kuruga cross kirigento boni gani nchandi getesinde ntore happy lakini kare wikira chinza chokoro sindagira morembo gusira tigato tumie enga kiga tore nyomba abantu basomi kuruga kinainde ke abiski ba utomate arafu nande sigara igentongera wakana natumite kuruga umetonye nyari kana enga kiye yakurumega umwibulyo akwegeri kuruga akwegeri korendo mugako gosikianga kubange nyumba umete kuna ngonja agokonya lakini bona ukuna gosemire cha sawa iburi bari muri skona singa kici abana baino teenagers abari cha schoolers bari college bona iganyumba bari abana baino abake be primary munyara kubayegeri gukora korosi endagira motiga abana nabono ne made kero made bono nero mokwegasi yonsi nakimbari gusibinore yanga obana batumete gusibinore cyanga kiri cyabo cinke bayegeri gasi ya nyumba nero ne yamana tokomanya mambinga kibo nakibogo kinandinga ne yo koruga sigara okora nere bucyasa ari kinyumba kinyinge sana nakiye kuga no rabasati bamenyete cyoteri no bono cyasi kuri bwa stress mo basoko babeka basta barabaseri endagira ingia nyabana no naga sosa kuga karange byeyigo none ngabwate nyanya abonda soko chiro cyasi kiruiga nabo karanga uyobeka bamutaba kebone yigetugo orosi bukima bwabo byeyiga abakado njire busibona munaga munati na robo peace tadas mamuri ebintu biri byoteri lakini nabo ko bikaranga buya efamily yabe nyara ko bagekoka nende chinare koro sai ensemo yane chi family chitobwate chimede jendo che tiga noembara bagende se chi family chiabo kuna serikali yagotebanga umwarimu kiwango gete mushahara uyu gutoiruga iga nayo ono ngakware ko mwago se 8000 tigagenda sobo kwa mutomera 4000 nimaite na kongu but we can do that kero tu amwire gukora igo uyu aendeka it is easier kusomya umwana wo gukora igento ekerata iyo kubwekeraro agende sobo nehere abere ni family yae ongekero that is and abere ni family yae banya korera ndese uborero bokwerera na hayo nyore chinga kyosomya abana bao kiregento bao kora manu mumurana boko musomi kuruga kende gyonsi kya nyumba every kosibichi anga kosibye nyumba kubanga yani naboko obotano sitting room quad sarage kwa bataibono nye design buna mutaite yani ne time nyingi ya yoko relate na abana beto alafu wana naende abeske by the way disadvantage sana na quarantine chitu kibono chitu ki monto narete kwende tu ki na ara korra matuko anega ya sarikire ko ya yo komina igare bono njendo che bono oko nyore igento ke ko last at least ebese yogo chikomineria kabere na boko gore igento stop ni of course bono to yani we find every mean possible oranya go save bono sigaro metenga kienenga kinya yani yo community my expenses tote mego tumeka chibas chinge taringa bono na yo mete bono na chikasitayo bantu bawaka no half of their salaries tote mego community my expenses no le tukibono no beka bune yani sigara bono uko komumba ngo ngogo chi go senyombora otaenda andi ondata yo bokora andi bono
igento nkero twari kukwanirigoro ya siku onoroche bari babwate na bono kero kende babwate abanchi batatu babiri onikomenye taebweka onyoro yondo chirago tena tigangende bwo mwanji orione nchikobera nere quarantine oroche na abantu bari goituga abantu baide goitubare okonyoro ngainete no muntu oyomo kaniesa asare aye oseno yo sita rero rende gwaikire orio 5 boso 7 kwanstigo kenyuri na radio nkagari higota gusabwate yani nabwate yubwetuki nabwate yo kumugurira chianga uyo kumuire yauti nandi bona nere byo komenyete hono nakire ndago cyo gukoringa kioro cyo barateba baje bonspi bantu bari kuitana ngogo chango ebo ninga kine ndio kumanya bono yani baute to put your house in order toreterera abantu basiria magima okoba yawo tiga at least tiga tumane muntu gago kun corona tari nanda nene meyuba enkubetana goyo mwisi no menyabya no menyabya ego tari ya ora chande kore kolie bintu tana yako nende ni maite abaswati mono mbale bakanyite nga quarantine ya koera sositi ante we bali bakorika memes nga bako bara 9 months whatever maybe November tunangoja outcome ya quarantine isawa pesa no monto chora na kutumia quarantine ya ongeroro je making babies nero the best tiga gotobarira abana baito ntuonge twatakabo nyawerego tiga kunya lakini bona sigara abantu rinde barisabotena oti banyora abana abantu bari kunyora abana abanga arafu abande mbara bakonyora batara planless bari kuchikuchandika nakyo jo konyaba abo bari planless nakyo family plan though I don't support taking baby lakini family plan is there lakini bari banyomire bari allowed gukora family plan mbara na abana che school lakini no mbara bu sai is really allowed jo risk njiro lakini obyane ndo buko na abana onge na abire molito boniga nindara no monto muna pinga molito obuna buobu yabono lazima itaki yo period na indenchi kwa molito eshida no moga kora inani amarito amali timento so bonge mboro buobu litana lakini bono ngakiyumete mbali kuchukwana na marito bono storo chikiro muntu mwayari bono turo chirende onge mwayari no mwana yo makonyora gusechisare teko igwezi kuje pia bana bangi bayiboire onge ndiko ariko nyamaranga aboko imokiti pregnancy satotago kangana rere problem ngarero nawe bamurito nabo matukuma kene nachikotema nabo murito abuna beshide ariko lakini kero umuntu mugaka wesika no muntu ke bari nyomba them getting a child that problem ne mikakati babate ko raise umwana yona kire tigabe bangensho koyure gombi alafu bone tukende ngiri ngaki abandi baitombara omna bono meteri savuga konyitwana riro ko rumugondo wate akina arosire kwaragira bona ayo ikaranse kyo riskabu yani urabugete uchafugete yanga kwabegete muisonde bono uro muchafu uro chinakia abantu binabuna kiro stoko bakora basacha baburo chino barenga tayita bana ririkonyo batena ki mugakone bono takayo ngondo chikindo muchafu nakora ngwesire ora nire buya abantu babe mune boniga bono ninde nari kare high time ko bo musafi onga tari wa ko musafi obo musafi akona raro mugaka gosoke kimando chigas na tigara nyomba anje bana wata ingi ngonya gwesbe ngoma chinsa chekire nabongo chenchi yanga mute inesibi takumanya bono tikatwesi bi ko gonyare sibi mambi sibi mugaso sibi marbo yani just be clean nende nentire yamana ndi gutanga uburoire bonde gutapira corona arafu nande korengana nente nkagete this is the right time when the cover smart like kero kendo reche ka boyfriend karikana bora china karori mu iskono renge ko ngara iga ndi achire mwayo rabe ko bobuti short iga ani bedroom bona rinde teko moro kino renche ngo nyara ndi kiri bare ba isko ba ko mukorera so that quarantine ye kwera aho te bono ncho yako ngoro kino mukane tari bokorera oni tinga kyandi nore tukia ande bune noro tinore tari kwa na saluni ko yechanwa buya nabo kemani sibi neso kabyani nde smart oni inerenga kingo chikoba smart eva nalinda by the way ne point yani oko mwana ene ajogo nakubangi naso ibono da nga nyore mbegete yanga mugusene t-shirt ya mbegete wika okay nabo
kobeke t-shirt ya era be romantic lakini tabinyebeke rero nyebeke mambi nyebeke matukwamarangi lakini rende t-shirt nuna kiora abeke t-shirt yo kabalirende babwate family babwate abana nakibara yani baba smart gose babeka t-shirt je nabo bakubeka n'abana linda masikani bono mete kusiganto sigite kwanza kora kya masikani boot short umane kuba smart so mugako bakore nabo kubeke yange ntambe but you still smart negento you just over clean yani kera time wa kedio kunyara ko yego impress nabo ko release abungo manyore this is meant to impress a man nabo ko dress too. In fact nabo ko beka bune chat girl but you still smart to look at yani tima tunanda tebe tai lazima expose ninko yuweta okwesibu kyo musikyo o smart to twara vundo yote ije kuputa omuntu yani kabetu clean none era naboko cha komtegero nto ana kuisibia motigango lero turatema quarantine muna bali bamenyete ji one bedroom chibwate shower izizi shower bath izo emwaso chibantambu chigabo kindi maiti mwato oyo mukanza kuro oyo nekanza mwabera abana bitkolima is a free world, you have nothing to lose anyway. And just have fun nyomba, make him feel funny atere double area kwa na friends naona rara sababu corona yere lakini quarantine tera tigatoro kyo wantani galinka asaba sacha baito saba anchi baito iga ono rinde na bali tuanchi emotione baito ko emotione yere tsaka ko akabaito yani muko yone mukajare dirugali yani ero mete igendari tari guteni na mwaye yani Nolete nore chinsi chine eri abana bayenkwende school bakonyora nore ranji bana bayetera abarose bona kubateni nora karongori kari kemambi abana banyu bagende boninga kimyekero umuntu kyabera mwaye nakyo ngumiti nakyara sabe like what live wanna make your husband your best friend no mata emotion you bono my husband because umetekere moko baina relationship lazima mukwe best friends mode free to each other on kwana nikikyabanda ke no mugako on emotion bono on inde a challenge and umete nende probably to humanity obviously ekerotara shegen tugetige go chande tuturkobas buya until on umuntu omotebi nebo komoteitu yendongero kyaba tasigete yani against twete pakaboni at least relief gete kuna gocha ngora na ukisha unakuwa relieved, you get back to your senses bono create a bond yino mwako yani you are free to do anything with him okomo gambi kende kionsi neba no muntu okatiete okonyago text nini you can even tell your husband chat yangu kuna insurance muntu ontiatagete be free yani let him be your best friend more than your husband ama let that girl be your best friend more than your wife utapenda your marriage utapenda your relationship sana yani be free. Alafu kafegi mete abantu abangi bunaboneka turo size chimatches jabele suspended bono abantu mbero banjite yani kimaso nyumba iga kiro muntu nesi ngusanga na smartphone chiacha yani tari gukwanira nore bana bae era on phone throughout bona abantu bunabu uroti nantisibira chikogera marriages ya break abantu kwasa sana abantu abatisile kuri kubone chine chitime abata onye text na hello dumire nore 500 turo chibono ni gasteye bonega na kioro cy'abantu munabutoko bakora tiga topunguze chisimi gotumia chisimi mitandao and let's dedicate most of our time to our family members, quality time na your wife your kids tiga komeka umuntu in fact ogwikaransa no muntu agwate simi like 1 hour kwanira na it's boring, very boring hapo hata mimi ni mtu aro uwezo go stop quarantine ndasoka ingoike sana ngo chiengendere yani munabasaja ntingo batebe sana batembe ko renda chisimi cyabo singizo muna ndo abagusomete no mete asira uranyora mukawo watera gasimi akuwatire gali mwarwa ndesigi mu mizanire busa igento kyare ngigo cyakaba prevented yonye ndi ubeke simi yawo kando o concentrate aso mugamu no boso concentrate asabana babo
kiareta more issues bono abantu bateme ku minimize kutume kati simu tari na kwa tu quarantine oche ku communicate ne simu ya so menya ta around no kwata abantu obente ko relate na barabu na kugamba na barabu spend 90% of your time na abantu muri komwa otherwise chisegi na bachira korekane at least koro monto abili bunaki ekerutari amonere nero gukora gwatumia simu mono tiga gukora monto tebana nimbo nintabo mbujari sorted ama she's sorted tiga tupunguze yani sai naboko ko ile simu it is better to do calls than chatting call to ko ira whole day chat naboko chat ya ganto akande gati mwagendra lit ko ligi musumu ndari YouTube yoka tiga to family cheto more time tupunguze vita ungekuwa ranga tuisire kuruana kwa gara yeye ntogete wewe mwenyewe unaweza ambia kili hapo wacha na hii kitu ama mtu akichagua kunyamaza wacha nyamaze until he or she when ako ready kuongea or share about something then you can talk. Don't force a talk. Sometimes don't fight kwa kitu yenye hamfai kufight. You can agree in any way. Hey, mo kwana tungora igo mwigwana alafu ikintu kindi nkiriga bona wakire budget yawe ya quarantine budget bono yani orete off guard lakini bono bunande na mugako na chete tamo ko mugako anko rango nyuma ri quarantine ya penda bora wife to be wa bono ri no onde ese budget ya with me sina budget yoyote koera ni maite tingo nyara kwenda siko shoot tingo nyara ko anything you ran kone alafu ikintu kindi bono budget yako rete uruchinura nyare ko manage azini ekore one month toganyire tore naki corona yego toira maite ebinte bisambete chinsemo chinsi na boko na mugwate budget ya 10,000 but what you have at hand is 5,000 ego bono 5,000 yenero moko nye stretch mpake kore chibi into ya 10,000 ni no moko minimize if you used to do maybe unga packets 3 kwa wiki ifanye ikue moja na ile ndogo ama ile kubwa moja you can do that na boko survive ko gere kerumaite we have no other way lazima to tumiyeye to survive arondo chembi ya lakini umete no re ndagira muno korosi tari okorosi ndagira nyingi ende kwende west gusa ikorosi ndagira isaini biye gamwaragira bya alafu nando mo etamugasigara mu inogari ani gitabinera bwate tari bucyango anzi ko ani abana bae ani abegetero ngori gabwike uyu akunyiko bahari ukaryoka yani kire time tabu ati specific time cyo koraga yani abana bae getting habits cyabe kire chimbe kira chinsa bono tebwende ti umaite quarantine as much as inatulimit kutembea inatulimit kupata chakula bono akero kuna lio mwana irongori mambi saa 1 saa 3 saa 5 saa 7 gire saa 8 irongori oko moigorenda na pali tunaelekea saizo fato tara manyanke ocho korekana mkobo urutole chindage okokoro mwana staff lakini wanasemanga ni sijui ndio tulikuwa tunaita reflex action ama nini yani bunogo train omogere na boko nyakumanya yo abantu benda likori ndagire nkebo ongenengo kokorangerio kuba na maite nacho so like na boko na dio mogirenga abonkoragira saa 1 ndagire saa 8 ndagire na saa 1 ya butukokole wose na inde na recome you eliminate lunch astwa toko aroni mungu tu atakusaidia alafu kono metaka tabinkara abantu mnabona tu abasibatu gatoka tena mete umugako yo no njandira matukamange konye tibera saa go spend is kubona gore ndenira ndagete mu panishi nete west ndagire ntete nkore kiri yo yani amanyenga nyinje nindo konyo na rekwera tibesa saa itike sana ngoro chinaki ya boniga I think ntobwenere tiko west kogera onge more komo nyomba you decide to west with him chikwera you will suffer both tari era ko suffer ito suffer once mo suffer omo oyomore komo nebo go promise destiny never tara ko promise destiny but for now you together
du kerimora nhari gokora tu kujisatisfy woni kana inde bange mbao gokonya oise kobori onde bwensi no ena nyamusi ningotebi konye 200 utatumia quarantine kama excuse. Of course. Probably wana igana oro muiri anga kire simina no ntomutumire no remi amojo ketini ndamutumire wana ngaitibese no raye tubisi setibesa njiro nchiyo lakini ayota gikoragira na bachiko to bona nakie gotebana kelio gwata etumia boni gabairi mbayo. Nobody is your brother, nobody is your sister. You are a sister and a brother to yourself. Olio anchire kobera naye engakie yiga mworo ki how to utilize. Yani kaliaga kama mnaweza kula viazi 4, you do soup, a lot of soup and you're done. Please do that. To kora viazi 12 because he has been amekuwa akikukosea, amekuwa akikufanya vibaya, amekuwa akiwaste huko nje huko hivyo. Show him you can use his money in a wise way. Maybe next time wekeraho mangana ya ile ndigasi atakuwa anapata mshahara anaweka kwa account yako. Why? Kwa mworoge tuko noma itugotumia ibintu huya. Type. Bono tika take advantage tigato instead tigato tumie o chinga kiechi go prove the world wrong or go prove our friends and our lovers wrong. Wamenyanga we are better than what they think. Ntoma itose tuate bironsi atukwento kwana lakini bono naende tutareba abeseke abange bairande inka mbale banti tukubeka chinchara probably chinde nchiraro ngani chianga mbali gosibi na kitoko bakora bakonya abayibori bakonya nwena mbali bamumeta komese chinyo babona inki na kitoraba tei igoro yo bosafi ngagirete nga nande most yoko nyara abantu abanyi tukubeka chinchara chintambe yani mbanji timangana yo busibi cyangwa gote uno musani one nara bakate inse busibi cyanga chinchara cyangwa chikobutoka kitseziani ya chikoru arafu nando mete ngusigi kitisuburi nchitinda gitkobwata chimbiro. It's high time that to went to accept ngaki egasi ya nyomba ne responsibility yo mwiseke buna yo mwiseke want ko itonge tukobo mwiseke goiko wanchira nekiroro kore gasi na gari supplement to gukurangiri mama fuwa takariri sabo gutugusiberi usahaja gusibiri ebinda gusigikeri kisuburi tigago kosana nabayiguri bawo kero kende singicho tagitomenye getauni goiko adjust omanye munoko menya nka o nore chinchari china boko rusi for meantime boko ira na etauni na boko genderera kubeka yebo nainde bono enga kieto tatumie chigas mono kogera sogo filter unless mubwate stock mino bono nenga kia makara mono ne chinko amakara ya naende naraju ye chisile queen na bako tebuna moiboli mino obeke echiko tiga ko rangi ine punishment. That's a way of saving pia amakara nare cheaper than gas. Naenda ngene chingo mogo tumia mugasoli totarate butosa nyumba minyoka jigie biye tani rigichinko genda roche kora gende yonskelio maitenga. If I have to do this we can be sko ya mintu kora bwango orokia bibo you can do it. Taringa bago push bako inyolinga bono no wento kora taringa bona ayo tutagitkolugana tinde tukuna makara kwanza lili bali ga bagurutira babo mwabo yenda sibabo mina morenki baro simuri saina lo wento kora serinda e familia agenda agera like yani you prepare nice meals tarina na kila chinsa kwaro asirunguri kila chinsa kwa karange skuma ligino reli sosa dikarange bya onye kokonyora mbara babwate chifridge tari boss bibata buwati ubege takanyama kabo tari nayo wali koyika kila gituko chemusha twego korosi ndagira mna kero kende ba korosi ote they prove to your husband or to your family that you can and unaweza kuwa the best cook ever aroseri ndagiringia mugoke amo na boy to family mangana abira tato na mustima tusino gwata mangana abere iga tatora abatebi tutarakora nchi korengana na inche na ingo tebanga mono inche saidianira saba subati tabia yoga tena no nina troche komba ne kira abugendo muchama choni tutige tweke
to accept our place as women in the society tokore gintu giganiri gokoru arafu nabana baita besikino ni nabamura tubegerie mirimo bakora ya nyumba besides ogosoma tubegerie gasibune arafu to relate well na with our in-laws mete sayinga kiro mugaka wote togendenka wate of course ni kuna issues na my in-laws bono mete mama biara tulikuiwana haya boni gana lite mogo chikomeka moko reconcile mobe in good terms na barabu ni munyari kuigwana ina rombo hata sioni mbiya mono nyamuzi nje tumbwate anda mento sayanda arusi lakini tigatotebe buna twese mirigo rero totemengo torore gusenga kero quarantine kwera there was a positive change stage ko banganye negative ogo chiko push omuntu ko nyumba tigebe change eko chiko koro yo be the change that will be detected in somebody's life. Moro Kinga, you are important, and remind him also or her they are important as well. We got to keep safe, we stay safe, we be clean, and we observe all the precautions. Asante mwabere na intu nyamusi na incho mwana mko wetama te msigara cigarette usaba fegi pakenga kiende. Bye bye.